Nibyo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwakira umwaka w'2025. Iyi ni Bosco official. Njye mva kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco mutaramu cyane. Ndabasuje mwese mudukurikirana muherereye mu gihugu cy'u Burundi, mwe mudasiba kutwereka ko mudukurikirana muri Uganda ndetse n'ahandi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Iyo irwota amasimbi mbahaye ikaze. Tugiye gufata uyu mwanya turebe aho ibintu bigeze cyangwa se uko byiriwe bihagaze kugeza kuri uyu munota, dore ko ibintu bitasibye guhinduka. Ni intambara imaze guhitana abarwanyi benshi cyane b'umutwe wa 23 kugeza ubwo kuri ubu imiryango irimo Human Rights Watch ivuga ko ibihugu bifasha uyu mutwe wa 23 birimo n'u Rwanda bikomeje kwagura ibice byagenewe uburuhukiro bw'abasirikare mwirimbi rya Kanombe. Kuri ubu bitangazamakuru byose niho bihanze amaso bivuga yuko imibare irimo irarushaho kwiyongera. Iyi ngo ni imibare ituruka kubagwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko na n'ubu ubutegetsi bwa Kigali buvuga ko ingamba z'ubwirinzi zivugwa zashyizweho zidafite aho zihuriye na busa n'ikibazo kijyanye n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ingamba z'ubwirinzi ari ukurinda imipaka. Abakurikirana page yacu ya Bosco official, mu masaha ashize, mu masaha yatambutse twashyizeho post igaruka ku bijyanye n'inkuru imaze kumenyekana ivuga ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba byemeje ibikorwa bifatika byo kurandura FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibi nabyo turabisuzumira hamwe. Ni mu gihe kandi umutwe wa 23 kuri ubu havugwa urunturuntu, naho kandi imibare bari gupfa ku rugamba ikomeje kwiyongera. Indege z'igisirikare cya leta ya Kongo zirimo Sukhoi ndetse kandi none ugasangamo drone ngo zaba zikomeje gukora akazi gakomeye cyane ndetse no gusiga imiryango iheruheru yohereje abasirikare ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant cyangwa se Lieutenant Mark Elongo, uyu ni umuvugizi w'ibikorwa bya Skora ya mbere, yavuze ko abo mu mutwe wa 23 bitewe no gutinya ibisasu bya za drone, bitewe no gutinya ibisasu by'amasukoyi, bakomeje kumanika amaboko ari benshi bishyikiriza uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo batatangajwe amazina, amakuru avuga ko abagera kuri 43 bose mu gihe kitageze ku byumweru bibiri bamaze kumanika amaboko kuva ibitero bya za Sukhoi na za drone byatangira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo muri teritwari za Rucumasisi, Warikare ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tutibagiwe Nzibira n'ibice bya Ruzizi. Ibi nibyo bice bigaragaramo imibare myinshi cyane y'abarwanyi ba 23 bapfa umunsi ku wundi barashwe n'ibitero bya za drone. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kuri ubu kiravuga ko kitagitewe impungenge n'igisirikare cya 23 cyangwa se abagize izinyeshyamba za 23 kuba batera igihugu cyabo cy'u Burundi ibyo ari maze iminsi bivugwa, kuko izi drone zamaze gusezerera burundu ndetse no gwisomo rikomeye. Ikazi tazigera yibagirana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ibyatumye ikibuga cy'indege Michael Ndadaye cyongera kugira umutekano uhagije. Ubu 23 irajwe inshinga no kwirwanaho ndetse no kureba ko yagumana ibirindiro ifite muri teritwari za Masisi, Rucuru, Warikare ndetse n'ibice bya Nzibira muri teritwari ya Warungu no muri Ruzizi. Ibyo gutera Burundi barabyibagiwe. Igisirikare cy'u Burundi bivugwa ko drone zabo nabo zaba ziri kwinjira muri intambara, by'umwihariko mu bice bya Nzibira mu rwego rwo gukumira yuko bakwerekeza Shabunda. Kuri ubu ariko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa uvuga ko bushaka ko uyu mutwe wa 23 warekura ibice byose wigaruriye. Wamara kurekura ibice byose wigaruriye ugashyira intwaro hasi ndetse kwemera ko ubutegetsi bwa guverinoma bugaruka mu myanya mu by'ukuri bwose buyobora, hanyuma umutwe wa 23 ugasubira inyuma ugashyira intwaro hasi. M23 cyangwa se 23 ivuga ko icyo yifuza ari uko ahubwo Kinshasa yarekura imfungwa zose yafashe, yamara kurekura izi mfungwa zose yafashe ikemera hakajya ubuyobozi bwa 23 bukorana n'ubuyobozi bwa leta ya Kongo, iba ariko bikitwa balkanisation ndetse bikavuga ko bitazigera byemerwa na gato. Ni inyandiko zikomeye cyane cyangwa se nibyo gutekereza ku mutekano politike na diplomasi hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko ubwo nararanganyaga amaso ndeba inyandiko kubyiriwe, nabibonye byinshi ndetse hari inkuru nabonye ikomeye cyane nifuza ko tuyigarukaho. Natambukije amaso kuri RFI, Radio Okapi, Actualité, Kivu Morning Post ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, mbona yuko ibintu byamaze guhindura isura. BBC gahuza miryango, igitangazamakuru gikora ku butaka bw'u Burundi cyanditse inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru iteye kwibaza ifite umutwe ugira uti
u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeje ibikorwa bifatika byo kurandura FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ucyumva ibi urumva ko harimo amananiza, ndetse hari mu bihugu bibiri u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakazamo n'umuhuza wahagarariye uko kwemera gukuraho cyangwa se kurandura burundu FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rudahwema gushinjwa, bivugwa ko zijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Inkuru igira iti akanama gashinzwe kugenzura ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kemeye ko hakiri ingorane mu kuyubahiriza, kaganira n'impande bireba ku bikorwa bifatika byo kugira ngo yubahirizwe. Itangazo riwerewe n'impande zose ryo kuwa kane rivuga ko ibyo bikorwa birimo ibijyanye no kurandura umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'imitwe ifitanye isano nawo, no gukuraho ingabo mu bikorwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Iryo tangazo rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeranyijwe ku itegeko ry'imikorere ryatanzwe n'urwego ruhuriweho rw'umutekano rwo guhuza ibikorwa GCCM, ndetse binemeza itariki ya mbere y'uku kwezi k'Ukwakira, no kuvuga ukwezi kwa 10 nk'intangiriro yo kuyubahiriza cyangwa se kuryubahiriza. Muri iyo nama yo kuwa gatatu, abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Amerika, Qatar, Togo nk'umuhuzabikorwa w'umunyamuryango umwe bwa Afurika na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika bahuriye Washington mu nama ya gatatu y'akanama k'ubugenzuzi bw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho umukono ku itariki 27 Kamena uyu mwaka mu mujyi wa Washington. Aya masezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka hafi 30 ihagarara, ikongera ikubura mu burasirazuba bwa Kongo bukungaye ku mabuye y'agaciro, harimo n'iyatangiye mu mpera y'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa na raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye bishinja u Rwanda gufasha M23 mu kuyiba ibikoresho, abasirikare babarirwa mu bihumbi no kuyobora ibikorwa byayo ku rugamba, command and control. U Rwanda rurabihakana. Kigali n'izo raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye binashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa nayo irabihakana. Inyandiko ikubiyemo ayo masezerano yo muri Kamena ivuga ko ahita atangira kubahirizwa nyuma yo gushyirwaho umukono n'impande zombi. Mu ngingo nkuru 9 ayo masezerano akubiyemo harimo nko kutavogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano, gushyiraho uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo, gushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Amasezerano ya 2773 umwanzuro w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye unarimo ko u Rwanda rugomba gukuraho ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kureka gufasha M23 ku kanya nta mananiza, na 23 igahagarika imirwano ikava mu bice yafashe. Gahunda y'ubuhahiranire mu bukungu mu karere irimo no gukorera mu mucyo kurushaho ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron yavuze ko muri iki cyumweru u Rwanda rwari rwiteguye gushyiraho umukono kuri iyo ngingo ya gahunda y'ubuhahiranire mu bukungu mu karere izwi nka Region Economic Integration Framework, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikisubiraho. Mu butumwa yatangaje kuwa gatandatu ku rubuga nkoranyambaga X, Macron yagize ati twumijwe n'icyemezo cyo ku munota wa nyuma cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kudashyira umukono ku masezerano kubera ukuntu hari umwuka mwiza mu biganiro byemeranyijwemo inyandiko ya nyuma. Macron yavuze ko ku masezerano y'amahoro by'umwihariko irandurwa rya FDLR ifashwa na DRC n'u Rwanda narwo rukabona gukora ingamba z'ubwirinzi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kugira icyo ikora mbere y'ibikorwa byihariye byemeranyijwe kuwa gatatu. Amakuru avuga ko umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo agire icyo avuga ko hari byinshi u Rwanda rukwiye guhindura. Amasezerano ya Washington ntaho ateganya ko hari ingingo runaka iruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugira icyo rukora, ahubwo avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza ako kanya. Umwe mu bantu bazi iby'ibi biganiro utatangajwe izina yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Kongo yavuze ko itazashyira umukono kuri aya masezerano
y'ubukungu igihe cyose 90% mu ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwayo zitarahava. Nyuma yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yatangaje ku rubuga X ko ibyo ari amakuru y'ibinyoma. Amakuru yavuze ko u Rwanda rwemera aya masezerano y'amahoro n'ubuhuza bwa Amerika ndetse ko rwizeye ko amaherezo amasezerano ya RFI azasinywa. Yagize ati inzira y'amahoro igomba kugera ku ntego, niyo mahirwe meza cyane ashoboka kugira ngo umutekano n'amajyambere mu bukungu bigerweho mu karere kacu. Mu kiganiro News Hour cya BBC World Service muri Nyakanga no kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka, Mossad Balouzi, intumwa nkuru kuri Afurika ya Perezida wa Amerika, yabajijwe niba kuba u Rwanda rwarinjiye muri aya masezerano bisobanuye ko rwemera ko rufasha M23, avuga ko atekereza ko byigaragaza. Yagize ati kuba u Rwanda bari muri aya masezerano y'amahoro, uruhare rwabo ahanini ruri muri ubwo buryo. Banemeje ndetse biyemeza gufasha mu biganiro bikomeje idoha bijyanye na M23. Nta gushidikanya ko bafite ijambo rinini. Bivuze gutyo kuri uwo mutwe, n'ubwo uwo mutwe ari uw'abanyekongo twese turabizi. U Rwanda rushimangira ko rwagiye muri amasezerano kubera inkeke ku mutekano warwo ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukora mu burasirazuba bwa Kongo urwanya ubutegetsi bwarwo. Aya masezerano y'amahoro ateganya ko ugomba kurandurwa. Biteganyijwe ko akanama k'ubugenzuzi bwishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro kazongera guterana mu nama yako ya 4 nyuma y'inama y'urwego ruhuriyeho umutekano rwo guhuza ibikorwa yo iteganyijwe ku itariki 21 na 22 y'uku kwezi. Perezida wa Amerika Donald Trump yakomeje gusubiramo ko intambara ya Kongo n'u Rwanda ari imwe muri nyinshi zo ku isi yarangije kuva asubiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, nubwo ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na 23 bakomeje kwitana bamwana mu bitero bya hato na hato. M23 igenzura ibice, ariko kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo cyatangije ibitero karundu akarabutaka bigamije gukura habe niyonka ngo igomba gusigara umutwe wa 23 mu bice bigiye bitandukanye. 23 ishinjwa kandi kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, ariko kuri ubu Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe, nawe yerutse gusohora itangazo rikubiye mu nyandiko avuga ko bafite mu by'ukuri amakuru avuga ko indege z'igisirikare cya leta ya Kongo muri teritwari ya Rucuru zangije ibikorwa by'ikiremwa muntu ndetse zihungabanya n'uburenganzira bwa muntu, kuko ngo hari abo bavukije ubuzima. Igisirikare cya leta ya Kongo ariko cyo kikavuga ko muri rusange ubundi indege zabo zikora akazi mu bice bihagije kuba bigaragaramo umutwe wa 23 batigeze bavogera ibice bituwe n'abaturage. Ngo ibi byose rero kuba M23 yabivuga bya bigaragaza ko ari propaganda ndetse na manipulation zigamije gushaka izina ndetse no gukwirakwiza urwango ku butegetsi bwa leta ya Kongo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ariko ngo ntabwo bizigera byihanganirwa, ahubwo hazakomeza ibikorwa bigamije guhagarika uyu mutwe ndetse n'ibikorwa byawo byose. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe ndetse no kuba mwakurikira ikiganiro kugeza kuri uyu munota, aho twari twongeye kugaruka kugira ngo turebaho ibintu bihagaze kuva amasaha mu gitondo yewe no ku munsi w'ejo, dore ko duheruka kuvugana ku masaha y'ejo hashize. Ndagira ngo rero mbabwire ko mugomba gukomeza gukanda subscribe, mugasharinga hirya no hino mu magrupe agiye atandukanye kugira ngo turusheho kwaguka. Bakunze ba Bosco ndetse n'abakunze b'amakuru tugenda tubagezaho, mwese ndabizi ko muri benshi cyane ndetse muri inshuti z'akadasohoka, aba victims, aba VIP, aba ambasaderi, abataramu n'abataramukazi. Mwongere kabisa muzamure urukundo, mugaragaze like, inyunganizi n'ibitekerezo muri comment, n'ibitabo ibyo shyiramo imitima twikomereze. Ciao ciao, hasta la vista.